I ćao svima, ja sam Nevermind, gledajte još jednu epizodu, to jest epizodu novog serijala, to jest ovo vam je Supercraft Bros, to vam je nešto kao Super Smash Mobs. Ovdje imate klase koje su mobovi, ove su vam besplatne, njih koristim i uzet ću klasu, ne znam, na primjer Videra. Mi smo kao mobovi i borimo se, to vam isto kao Super Smash Mobs na Mineplexu, samo što je malo lošije, zato što ne izgledamo kao ti mobovi i nema nekih posebnih efekata, kao na primjer ja sam sad uzeo Videra, čini mi se da, a nemam Vider efekt kada opalim, ali je i dalje dobro. Inače snimao bi ja na Mineplexu, ali nemam premium account, imao sam jedan hakovan premium account, mada je promenjena šifra. Mislim, trebam da nabavim sad skoro jedan, pa ću možda snimati i na Mineplexu, ali čisto ako zanima, ovo mi je Warcraft, isto mnogo dobar server. Smo na mapi Skylands, tako nešto se zove. Ovo treba da dila dosta damage, koliko ja znam. Ne znam, svejedno, dobar sam strelac. Jedno srce mu je ostalo, plus i pao dole, dobro je. Sad čekat ćemo ovdje, da li ima ovdje često? Nema, dobro je. Neko je blizu mene, čuje se nekakav damage. A ovdje. Preskače me lik, bolje da se odaljim od ovog ostra. Ja nije trebao da opali strela malo pre kad mi je baš bila potrebna. Mogu da dođem do ovog ostra. Ne znam da li ću uspjeti ovog lika da ubijem. Poprično ima dosta srca i ja imam malo srca. Ako sam ponovo strelama, ja sam ga odbacio, jesam, dobro je. Ja imam 3 života, a on je ostao jedini, čini mi se, koji ima još jedan život, tako da je moguće da ću da povedim ovu epizodu. Evo ga. Ne. Bolje da se sklonim. Ne, nešto mi je miš. Da, server je mnogo dobar i dosta mi sviđa, samo što ima dosta tih lagova. Evo ga, umrli smo prvi put, ali ni on nije sa maksimalnim healthom. Evo ga, 2 puta pogođen i nije pao. I pao je, čini mi se. To je to. I da, pobedili smo. Super, baš je dobro ovaj video, mnogo mi se sviđa. Ajde, još jednu ćemo, vidimo ako ima negdje njih. Evo ga, ovdje ih je 2. Ne isprobamo još neku klasu. Naprimjer, koga sam još vidio da dosta koriste. Dosta koriste Blaze, on ima isto luk koji ima flame. Dobro je, možemo da zapalimo nekoga. Imamo ovo je kao meal weapon, ima fire respect, tako da možemo opet nekoga da zapalimo na blizinu ako nam se približi. Ajmo još jedno da probamo. Ne bi bilo loše da 2 puta pobedimo za početak, mada ne verujem. Ovdje isto dobijate kao i u Skywarsu na Sarmacraftu novčiće za pobedu sa onim koliko imam novčiće. Imam 10, znači ja dobijem, ne, evo ga lik neki. Odmah ovdje i sredili smo ga. Ajmo da zapalimo nekoga, to će da ih malo uspaniči. Samo kad mogu da ga pogodim. Da li imamo Infinity? Imamo. Mora, mislim da svako ko ima luk i strelu ima Infinity. Za sada imam 3 srca, jedini ja i Enderman, kog sam upravo pogodio i pao je. Da, on ima 2 srca. Ajmo da pogodimo onog lika. Obaj uspeva da doskoči, nažalost, to je Enderman. Mora se pazimo, on ima dosta srca. Ajmo da, ne, i pali smo dole, nažalost. Koliko meni, ja imam još 2, Enderman još 2 i taj Vider još 1. Ne, bilo blizu. Čujem onda se oni nalaze, na lepom smo položaju da ih gađamo odavde. Eno ga Enderman. Ajmo mi da probamo da ga oborimo odande. Oboren je. Možda mi se stvari ovdje, moram da se pazim. Pobedio sam. 2 pobjede odjednom, mnogo mi sviđa ova igra Supercraft Bros ili ti na Mineplexu Super Smash Mobs, zovite kako hoćete, ali igra je stvarno vrhunska, snimat ću nju kao novi serijal, nadam se da će vam se svidjeti. Ako vam se svidjela ova prva epizoda, lajkujte, šerujte, subscribeujte i pozdrav!